Hello guys, welcome back to Nizo. Donald Trump kong anak chim to lai. Alun chen thum from franga khan Donald Trump ne Jisu Christ mi samkeng en ai thuo mi sizunga mizo adam tar na man thak kha AI na to e chu ama ani angai mi the true social media chunga khan aposi. Chu man thak apos mi ni chu vlai chunga mi khifa mi tam pian thin hun ter hai biak nak leya min ngai mi minung tam pi le ama Donald Trump atat tak tak mi minung zai ma zong ni khan an hu soi sele chu khifa mi ni kan biak nak le Jisu Christ zai relo si hiban tuk thila to mi hi chu aluan tak tak tia an soi sele chu long selo in mi cheu khat ni chu social media chunga an naktial mi chu Donald Trump mi khifa zong silawi satanic dictator si ti tiangin an tiele chu ti chun bita ten valai pi ni atu hi akong an chai chu ma lio pi se chuban to ken valai pi ni an buai pi athai ti ka Donald Trump ni AI na tu mi man thak chu an thok tha ni atu hi chu ngok den ti lo Donald Trump ni kham han thak kha delete changkau nain mitam pi ni an isip changcha khan atu leo internet khan akaw sia chon Donald Trump ni apos mi man thak kha tam pi nang kholai e chu kong happy lai ati mi chu kaima kha Jisu Christ ban tu ka siter kha asishim shim lawe Dr. Pakhat ban tukin minung tam pi adam der tu sina ro nak he tu khan krak post me si Jisu Christ zai relo na ken ka post me sa shim lo ti kha media sina khan achim than ve mi se chukong happy line vlai chung evangelist min thang asmi Billy Graham fapa Franklin Graham kha bian hale a social media chung in avan le min hazida si di sia chon Donald Trump ni he halbuin he Jisu Christ bantu kasi tilang terna kha ai to mi sa shim lai lautia ka zume Donald Trump cho khifa atat mi biak na atat mi pa si ti fiang ten ka hale chu bantu ro na khe chun atu mi sa shim lai lautia ka zum ti kha abele na kha se atulio he Donald Trump le poplio kara Iran ral tuk na kong kaw he line pita ten social media in ani social cho ma lio se Poplio ni Iran na ral tuk he athalo tia ati chu Donald Trump ni du lawi pitak ten pop kha social media mangin attack atwa cho ma lio pi se chu ronga chon mi pi ni upat mi pop mat kha Donald Trump ni zai real lo tukin ati min hu tika tuan deu zonga khan mitam pi nen rak social changai chu lio theng te ya ama man thak kha Jisu Christ mui samban tuka sharein social media hun post tika khan khifa biak na atat mi minung tam pini Donald Trump an hun social nam cho se nang ta jaitin da na ro atutana Donald Trump ni atu mi he apoi lo chu hi ban tuk tham tham hi chu tia da nai ro min ko silawa atu ban tukin Donald Trump ni Jisu Christ mui sam kangin ai to mi hi chu khifa biak nak zai re lo shum shim si ko tia da na ro na kha comment ar tel ve te la kan rel te lai thank you so much